салом дӯстони азиз, нафарое ки мошиноҳои фурӯшӣ дошта бошед ё ки хонаҳои фурӯши худ аст, барои реклама чизе ки доред, марҳамат дар ватсаи ман муроҷиат кунед 911 32 43 44. суръатҳоҷа қатъи маълумотҳои пурра аст, роҳӣ кунед реклама карда иншоалло ки фурӯхта медиҳем. من دوستداران مرسدس بنز تماشا کنید. این مرسدس بنز ML باردارو ML 350 موتور 7 دست. سالش 2008 ماشینچه امریکا باردار جانوی من. نرخ نگاه کنید شما نرخ باردارو نرخ اوپل استرا جی برابر کردیم. ویخلب دارد ماشینچه بود. کمبودی ندارد ماشینچه میگن نرخ 2 است. تنیروفکو وجاتش هم تو قریب آخری سال ماه اکتبر یا نوامبر. نمرش هم پدرکن 0071 باردارو. خوبی ماشینچه ما باردار جانوی من نرخ نگاه کنید از 80 85000 75000 بروزی کردیم. سرچنی فروخته میشد آخرین نرخ میگم. بیاید باز از نزدیک تماشا کنید، سودا کنید، ارزان کنید گیرید. 4 دیسکوش خوشراک بالونش در حالت خوب باردارو. سب سفیده که خوشراک است. شلی که دیسوده نکی باردارو پلیونکا کشتگان. رادنوی کراسکاش باردارو باردو یا سوخی جگری مونام نشاکو. انا краски роднаш нехилас бадро иска балончо шнав ҳолати салонаш хушру кожни салон асибоч климат контрол дорад ана боз чи дорад люк дорад бардаро мебинем озир сидениш бардаро лифт не дараш кам овоз дорад техника дидек бардаро сидени лифт ана пробегаш чам бошад кунед диде мешик бошад ё не пробегаш агар то немагар описание мемонем мультирул монитори андроид дорад абагрев сидени дорад бардаро ин ҳолати салонаш саломаш баъд нест бардаро 75000 сом зато бардаро ҷипай мекунед мегард чӣ хелас не кондитсионерош бардарҷонои ман мегӯяд 100% кор мекунад дига чӣ мефурад бардаро 75000 сом ба нархи беҳтарин аст срочни фурӯхта мешавад марҳамат боз муомила дорад биёед аз номи канали мо бардарҷонои ман ассалому алайкум рӯзатон хуш бошад марҳамат тамошо кунед ана Lexus RX 350 соли 2015 моҳи 06 гаст бардаро танировка ҳуҷҷатош то охири сол нарха 220000 сомон нарх фесалам гуфтем не арзонтар монем нархи бардарҷонои ман розӣ кардем 210000 сомон ба боз албатта муомила дорад боз арзон карда мешавад харидоро марҳамат срочни фурӯхта мешавад успех кунед номерошам падарка ҳолаташ хушрӯак сафед трёх компонент нест бардаро ина нигоҳ кунед бардаро танировкаи 100% ки диска балоношнав худусошон то закас бардаро вақти бошам мебинем рестайлинг аст саб сафедак бардаро ана Lexus бошад ана хел бошад бардаро чӣ гуфтед беҳад тоза хушрӯ бардаро баъд салонош ҳам хушрӯак аст ин диска балонош ҳолати салонаш ҷигери инаи бо кӯдакчаам падарка даст катиш бардаро салончо шуда ҷигери аст без ключевой доступ датчик слипер зон подписчики аз ҳама хурдакаки мукани салом гу подписчиков мамаҷон молодец чанд сум шидим мошинчатон 3 сум мефурӯшем 5 сум не мошин ки мошин дадаи та молодец лайка зеркнем гу подписчиков да гу бай бай ана лайка ҷиқидан бигирем гу хикада мошини арзон дар канали ҳафта дубай бигӯин молодец не 2015 моҳи 06 бардар ҷон сидени чош лифт ҳолаташ беҳад хушрӯак аст бардаро калита киҷо ғалто бардарҷонои ман апаҷоно хоҳарҷоно духтаракҳои зебо нигоҳ кунед барои шумо Hyundai Elantra соли 2017 ёфтагам срочни фурӯхта мешавад тамошо кунед ин як тавзия духтарака монда будем 96000 мондем чанд ҳазор мондем дар ёдатон бошад агар вай савдо кардааст мегӯяд канали шумо 95 мондем 96 мондем 120 та фурӯхтем гуфтем чӣ хел варианти али шудааст хонда кати бартери қиматтар қабул кардиам плюс мегӯяд ки аз канали шумо рафт ана ин мошинчаи бардарҷонои ман ҳолати беҳтарин кардид танировка ҳуҷҷатош медонид 10 моҳи дигар то моҳи апрели соли оянда ҳолаташ беҳтарин бардарҷоно такси гаштагӣ нест пробегаш ҳам бисёр кам нархаша 100000 сом истесодагилам гуфтем не нархи арзонтар монем нархи бардарҷонои ман срочни барои шумо 95000 сом мемонем боз муомила дорад не ки ҳолати мошинча бардаро беҳтарин ҳолат ба нигоҳ кунед чӣ хушрак номерошам падарка 0999 даст NN10 дидед бардарои ман мегиред роҳат када мегардед кондитсионерош ях утилизатсия ҳуҷҷат ҳама чи дорад бардаро кузуфошам тоза кор надорад ин хаҷош неки бардарҷонои ман краскаш бардагаш покрепаш нема хаҷош кор доштастам дискачош хушрӯ балумош ҳам дар ҳолати хуб аст ана винкода мемонам винкода кани бор занед бинед барое ки американка задагӣ бояд бошад чӣ хел аст бардарҷонои ман ҳаст харидорон 95000 муомила дорадан бемечам нархи дастрас монда истода бемечам хушрӯак аст американка винкода мегӯям бардаро танҳо кирилоша ҷои киш камтар задагиаст винкода мемонам тамошо кунед бардаро ҳолати салон салонаш латтагӣ бардаро салончош хушрӯ чихорчош ҳам аст ана винкодоз мемонем чорони барҷонои ман ана нигоҳ кунед боз ятои дигар BMW F10 ҳолати беҳтарин кати бардаро абвесои М кати 5 камерага будаст бардарои ман мошин американка соли 2013
мотор бардор Selectra Twin Turbo 535i мешад бардоржон, номерош ҳам падарка. Комплектацияш индивидуал будаст бардорман. Индивидуал бардоржон. Дискачаш бинед чӣ хушрак аст. Ана ин машина бардоро акай мо 170,000 сом хардагидам ба фикрам чанд сол пеш. Ҳозир бошад бардорои ман нарх нигоҳ кунед чанд пул монде. Машин камтарак чиркин аст, мойка надорад. 123,000 сом нарх монда ҳисоб ин бардоро. Нархи беҳтарин боз муомила дорад камтараки дигар. метавонед биёед аз наздик тамошо кунед, савдо кунед, арзон кунед, гиред бардоро. Номерош ҳам хушрӯ, номерош ҳам падарка бардоро. Кондитсионерош яхш. ҳуҷҷат ҳам дорад, утилизатсия ҳам дорад бардоро. Дарош боз медонед чӣ? Дарош боз завод чӣ дорад бардоро. Салона бинед чӣ хушрак аст салончош. Индивидуал бардоро, салонаш кожош на памешад, не кожош на пас. Як химискача метавонед там. Ана нигоҳ кунед чӣ? Американка гуфтем. Салонашо бинед бардоро, не BMW индивидуал бардоро. Комплектация зур аст. Салонош хушрӯ, бад нест бардоро, чихолчош ҳам хушрак, болош на потолокош сиёҳ аст бардоро. Хуб мебелни салон. Дарош гуфтем давочик дорад. Дарош давочикош кор мекунад бардоро. Сидени лифт, память сидени дорад. Винкод 2012 моҳи 12 даст бардоро. Рулош бинед чӣ хушрак бардоро. Ин рулош бардорои ман чӣ аст? Фигурни анатомия аст бардоро. Липстокчо шуда ва инҷош карбон аст. Видед бардорои ман. Бардорҷонои ман, шабатон ба хайр бошад. Ина соат 1 шаб шудагааст, мо дар хизмати мардум. Якай мо ҳамин мошинча овардаган мегӯям ки Фаррухҷон удар срочни фурӯхтанда кор ҳамина омада сиёмка кунед гуфтан омадем бурдем бораи хона. Солаш 2018 бардорҷон. Наки мошинчашон хушрак аст. Номерош бинед бардоро. Номерош ҳам падарка барои подписчиҳои ҳафтаду байтаҷи. Беҳад камон ба пул дар кор даст барои ҳамин бардоро срочни соати 1 шаб ба монда истодем. Мумкин яке то сара савдо мешад. Нигоҳ кунед чӣ хушрак 2018 полни бардоро ранги ёин инҷа бо ҷабра чош ҳам даст бардоро. Дидед? Кузуфош то зак хушрак аст. Бақи боша бинед диффузорчош бинед ранги BMW M5 кадаги будян. Танировкаш камтар мондаги ҳуҷҷатош 2-3 моҳи дигар утилизатсия доштааст бардоро. Мошина американка, мотор 2.5. Неки қаду қомат дорад мошинча бардоро. Касе гирад боварӣ дорам ки бурд мекунад. Нарха 210,000 гуфта ҳисоб додам, барои шумо 188,000 сом ба розӣ кардем. Кожош бинед инҷа обчош ҳам даст. Салонаш сиёҳ, кожни салон. Салонош кожош дар ҳолати хуб даст бардоро. Марҳамат кунед, срочни успех кунед, варианти беҳтарин аст бардорои ман. Чӣ дорад дигар оз наворотоша хушрӯ як-якта мебинем. Сидениёши лифт аст бардоро. Винкод ҳатман занед бинед бардорои ман. Ин винкодаш аст. 2018 американка бардоро. Винкода занед кардем, задаги дошта бошад ё не? Ба фикрам ки надорад кадан. Кожни рул, мультирул, пробегашам бардоро бисёр не. Менторчошам бинед бардоро. Не, кожош дар ҳолати хуб, кондитсионерошам ях. Ана боз чӣ дорад бардоро. Кож мультирул липисток ҳам дорад гуфтем. Пробегаш нигоҳ кунед бардоро. 210,000 километр пробег дорад. Мидне заводской пробеги худаш аст бардоро. Марҳамат кунед, занг занед ҳозир худаш бардоро. мегӯям тарафҳои автоцентр бошанд. успед кунед, биёед аз наздик тамошо кунед бардорҷони ман. Мультирул чоша нигоҳ кунед, липисток мультирул, удержания полоса дорад бардоро, радар. Хел аст бардорҷони ман. Марҳамат. Нархи беҳад арзон дастрас. Срочни аз канали мо мошинаи нами хел арзон дастрас ва мошини ба таби дили худатон метавонед пайдо кунед. Ташаккури зиёд, лайка фаромӯш накунед. Бай бай аз шабатон хуш бошад бардорои ман. Нигоҳ кунед, Toyota Corolla Wish ном дорад ин мошинча. Бале, Toyota Corolla Wish соли 2010. Ана камбудиш худаш явна маълум аст, яъте фараш ҳавр гирифтаги бардоро. Нарха 100,000 сом гуфта ҳисобидам, 95 гуфтам, гуфтем не арзонтар монем. 89,000 сом гуфтам охир бардоро. Боз ягон майда муомила дорад, биёед аз наздик тамошо кунед бардоро. Мотор 1.8 Valvematic мешавад бардорҷони ман. Фарашинаш хушбах аст. Инаш камтарак ҳавр гирифтаги бардоро. Хуб, боз чӣ дорад? Дискош, балончош дар ҳолати хуб. 50% бардоро тонировка ҳам доштааст. Тонировка ҳуҷҷатош мефаҳмем ки чӣ қадар аст. Тонировка ҳуҷҷатош бардоро неки камтар мондаги аст. Мегӯям аз 3-4 рӯз дигар мондаги аст. Марҳамат ҳам муомила дорад, арзон мекунед бардоро мегиред. Срочни фурӯхтан бошад 89,000 сом бардоро. Диска балончош бинед. Олача нигоҳ кунед бардоро. Салоноша 3 қатора мешавад ин мошина бардоро. Бесключовой доступ доштааст. Старт-стоп дорад бардоро. Пробегаш описание мемонем. Старт-стоп аст, а не куда сам ҷояш. Чипаш дорем мошин бад. Ина Audi бардоро, паго насибия реклама мекунем. Audi R8 буд, чӣ буд? 200 буд ё пробегаш нигоҳ кунед. Не, пробегаш бардорҷонои ман ки пурсидагар. Ана 203,000 километр пробег доштааст бардоро. 203,000. Старт-стоп, монитор, кондитсионерош ҳаст. ҳолаташ бад нест бардоро. چی خیلی از برداشتنهای من مرحمت فکرتون حتما نسید لایک فراموش نکنید با کانال هفته دو بایت جی باشید از کانال ما ماشین ارزان دسترس ماشین با تابعیت خودتون رو با ورداران پیدا میکنید بای است
бай бародарҷоно дӯстдорони Mercedes-Benz тамошо кардам. Возиятаи дигар Е класс 213 кузов. Солаш бародарҷонои ман 2017 16 охираш даст мошинча американка бардаро Е300 мотор 4 цилиндраи 2 литра мешад хатона кунагар. Ана нархша бардаро 225,000 срочни истеҳсолидан 217,000 сом нарх монда истад. ҳолаташ беҳтарин тренировка ҷатош бардаро ягон 8 моҳи дигар доштааст. Не ягон 8 ё 9 моҳи дигар доштааст бардаро 9-10 моҳ. Ана мошинча бардаро нигоҳ кунед фарочиха хушроак аст. Бай аст мошинча. Ана диска балумош ҳам нав, ҳолаташ хушроак бардаро. Дискош бенешҳо бардаро, зебидаги хурахрак. Хубош ҳам нигоҳ мекунед. Мошинча бардаро ҳолати беҳтарин катин. Чхел аст 217,000 арзанда аст ё не бардаро. AMG пакет даст боли. Кожаный салон, мебельный салон, акустикаш Meridian. Meridian не бурмистер мешад. Meridian Range Rover ойна. Бурмистер подсветка чой салонош ҳам даст бардаро. Салонош ҳама ҷош подсветка ҳам дорад. Датчик слипинг зон дорад бардаро. Сиденье лифт, память сиден дорад бардаро. Вин-код, ана занед бинед 16 моҳи 05 даст, ҳуҷҷатош ҳафтаста. Подсветка чош хушроак аст. Кожаный руль, мультируль бардарҷоно ман. Ҳолати салона нигоҳ кунед. Ина я буду заводить микроназид. Пробегоша мебинем. Ман то чоша бинед чиро хушроак аст. Мерседес ча. Пробегаш чанд бошад акразон. Пробегоша бинем кани. Пробегаш бардарои ман 200,000 мил гашта будааст. Родной пробеги худаш аст. Хеле аст кондитсионер ягон камбуди надорад. Акустикаш оригинал аст, худаш аст, бурмистер. Бай аст. Хеле аст бардарҷонои ман, марҳамат кунед. Фикротон ҳатман нависед, лайка фаромӯш накунед, бо канали Автодубай тоҷа бошед. Аз канали мо мошинаи арзон дастрас, мошинаи беҳтарин метавонед пайдо кунед. Бай аст. Ҷоно шаботон ба хайр бошад. Дар чашмо алов нигоҳ кунед. Ин шаб соат 12 шаб шуда. Инҷа як акай мо худи Файзобод омадем ки не мошинча срочни фурӯхтан дар кора. Чашмош алов уфтаисодан. Хеле аст бардарҷонои ман, Toyota Corolla Fielder. Соли нав аст неки. Солаш медонед чанд аст? ҳуҷҷатош бардарҷоно то охири сол обдаст на. Солаш 2016 нархашам охираш бардаро 116,000 сом даст. Марҳамат кунед харидоро бошед. Срочни фурӯхта мешавад. Хуб, гибрид аст бардарои ман, мотор 1.5 гибрид. ҳуҷҷатош нигоҳ кунед. То моҳи феврал хато накунед. Телефоншам то заказ расходаш бисёр кам. 4 литр 5 литр расход дорад бардаро. Бисёр экономичный кам расходак аст бардаро. Марҳамат кунед. ҳолати салончош сиё, салонаш хушроак аст бардаро. монитори Android дорад. Хуб, коробка автомат, инҷа режим дорад бардаро. Пробегаш чанд мешавад? Мошин калид будаст. Я заводит кунем, заводит чӣ мошинча. Мошинча перекидка аст бардаро. ҳолати салонаш хушроак 111,000 километр пробег дорад бардаро. Бай чӣ аст бардаро? Марҳамат, срочни нархи беҳтарине ки ина нархашон 120 боло буданд барои 2016. 14 бардаро ҳамин 110-115 мефурӯшем. Мошина бардарҷоно вагон гирифтагида моҳи феврал хато накунем агар мегам оли 500 километр ҳам гаштаги он нест. Баси гап кам гаштаги бидан. Биёед аз наздик тамошо кунед, фикратон нависед, лайка фаромӯш накунед, бо канали Автодубай тоҷа бошед. Бай аст мошинча. Бардарҷоно нигоҳ кунед ана. Возиятаи дигар Toyota Highlander овардагам. Соли 2019 вагони растамошка утилизация дорад мошинча бардарҷонои ман. 3 қатора, мотор 3.5. Задагӣ надоштааст. Ягон ҷош бардаро, ягон майда задагӣ надорад. Ҳамаи ҷош родной краска будааст. Биёед бардаро хати талчи намератон, проверка кунед. маҳқул кунед, савдо кунед, гиред. нарха 310-320,000 сом истеҳсода гидам. Барои шумо срочни бардарҷоно 299,000 сом ба розӣ кардем бардаро. Нигоҳ кунед. Ана кузуфош тоза, краскош ҳам тоза, 4 диска балумош наваст. Ана инҷа шакам тара краскаш пардагидааст, мегӯям ки краска кадаги нестем. Уман ягон ҷоша ина инҷашам мондем ки мисол бина харидор кардед бардаро. ҳозир инҷаша краска накард, ҷо мошин краш намешад. барои ҳамин бардарҷонои ман краска надоштааст. Бамперашам краска надорад. Бамперашам даже мегӯям бамперашам краска надорад. Ҳад винкода мемонам, кани винкода занед бинед кани чӣ гап аст дар винкод бардароем. ахилошам нигоҳ кунед. Дидед бардарҷонои чӣ хуб аст. ҳолати мошинча бардарҷонои ман беҳтарин аст. комплектатсияш XL Toyota Highlander аст бардаро. салон ҳозир мебинед. марҳамат. ҳолати салон, кожаи салон, шторка чошам аст, шторкашам аст. климат контрол ақилаш будааст бо сеюм қаторашам бинед, се қатор аст барои семейни бисёр мошинчаки хуб аст бардаро. кожа дар ҳолати хуб, кожа шуд мечтохшу, мескун чӯ доступ, датчик слипинг зон дорад бардаро.
سیگنی لیفت دارد بردارو وینکو 2019 گفتم 19 ماه ینوار است زنید ببینید حتما وینکو داره کوژاکوش ببینید بردارو صورت کوژی رول مولتی رول 69000 میل пробег کتی بردارو این مانیتور коробка автомат абайгай сидени старт-стоп 200 км контрол ҳолати салон бинед бардору марҳамат ма чӣ хушрат аст бай аст бошинча چه خیلی هستم باردارو مرحمت کنید وریانت بهترین نرخ بهترین کتی سراچنی فروخته میشود وریانت علیش هم باردارو اگر یگان ماشین ارزان تر باشد ممکن علیش هم شود بس باردارو یگان ماشین خوب داشته باشه نرخ های دسترس کتی مرحمت پیشنهاد کنید چه خیلی هست باردارو لایک فراموش نکنید با کانال هفته دو تجی باشید بای باردار جونای من شبتون بخیر باشد مرحمت تماشا کنید بازت دیگر لکسوس RX 350 در کانال هفته دو تجی سالش 2007 است باردارو زدگی ندارد استفاده نو زده است با تمام نمود سنجش проверка ماشین تایور است گفته استادم بارداروی من کلش نمیرید که بیان проверка کنن اگه عموما زدایی ندارد این ماشین باردار جون یک دست خودمون های کردیم به تعریف کرده استادم باردارو ما گفتم 130000 گفتم نه اگه چه ارزون تر بونه 123000 سوم روزی شدم آخر من گفته بیاید از نزدیک تماشا کنید سودا کنید ارزان کنید مخلوق کنید گرفتن روکا اجرتش سالونا دست باردارو میگرد باور کنید فقط راحت کده های بکرد میگردید نسی انا صفحه تریو کمپانی 4 دیسک بالا ماشینا کد فوش توزا نگاه کنید که شراکت ماشین ماشین باردار جونای من دو ویده دست با 4 ویده نه دو ویده استفاده هفته باشد نگاه کنید چه شراکت 0070 نمبر دو ویدهشون باردارو با کامرا اسپورتر میشه دو ویدهشون باردارو حضور میشه اخی باشم نگاه کنید چه شراکت 0070 نمبر باردارو سالن اتم میکنه مرحمت حالت سالن کوجی سالن مبلی سالن کوجوشون در حالتی خوب است باردارو اگه جوش خاندگی دریدگی بریدگی گزیدگی نداره باردارو بالونش ناو انا باز چی داره باردارو مبلی سالن سیگنی لیفت پایینک سیگنی داره باردارو این همی قجوش یک تکسوپش علیش میشه تمام دیگه اما جوش فایده است این کد زنید بینید تقریبا این کدش است باردارو 2006 5 ماه دست باری درش خوب رولش باردارو لیفت ابا گرفت دارد مانیتور نداشته است نکنه اشیبکا نکی یک تا قریب پونی باگ بنزین دارد باردارو اشیبکا باردارو میدونید چه یک تا اشیبکا ایربگ دارد تمام پرابگش میبینیم که این چند است 251000 خوب میل پرابگ دارد باردارو چه خیلی است یک تا چه خوب میزنید این اینجاشون که نام میکنید نه کام شام قاب زنید این اینجاش هم کام کام سیاه‌تر است این طرفش یک تا چه خوب نکید کم میکشید باردارو خیلی از باردار جنو مرحمت فکرتون حتما نرسید لایک فراموش نکنید با کانال هفته دو تجی باشید از کانال ما ماشین ارزان دسترس میتونید پیدا کنید بای است بتونید نمرش هم پدرخان 0070 باردار جنو من دوستدارانی اوپل دوستدارو هستید اینجا یا لایک کنید تماشا میکنید باردار اوپل استراجی سالش باردارو 2008 است که تخ پاس برده 2008 دلچی باردارو ممکن 4 باشد 5 باشد 3 باشد باردارو موتور 1.6 اینژکتر است باردارو اگر 2006 7 میشه دیگر موتور ایمپورت میشد باردارو ممکن سالش 2003 یا 4 باشد خلاص کامپلکتاچ انجوی باردارو حالتش خوش راک دیسک بالونش در حالت خوب ماشین نگاه کنید داخل باردارو تنیروفکا اوجتوش سالوما سراچنا 69000 سوم استفاده نمرش هم پدرکا 4 تا 3 بای چاست باردارو کاندیسیونش هم کار میکنه یگان کامپودی ندارد باردارو نگاه کنید چه خوش راک شوتش باردارو ماشین دارد انا دیسکوش سلکشن بالونش ناو مکینه کامپلکتاچ پولسکی است باردارو میدونید اینا ایر کدای این همون ایر باردارو کامپلیتاچ پولسکی دارن نقشه باشن نگاه کنید این ماشین چه پولسکی داشت یکی اینژکتر موتور داشته برای که پولسکی باردارو این 2008 سالش باردارو حقانی است کلاسیک اوپل استرا کلاسیک میشه باردار جناب پولسکیش گرمانسکی نیست مرحمت قوتی سالن باردارو سالن شده میشه خوشراک است تو زرد دست کی رسیده به حدود 69000 سوم نزدیک است коробка механика штокош خوراک است انا رولچش هم نگاه کنید штокош باردارو اکی улуғбек ба заказ карда гирдим фикрам اکی улуғбек карда штокош нигоҳ кунед باردارو чӣ киноги омадаги аст мошинчаи باردارو як чӣ расход кардаги астам бай аст باردارو 120 пробегиш باردارو 100 чанта ана кондитсионер кор мекунад гуфтем диде чӣ чётка аст خریدارو مرحمت 69000 سوم بیاید از نزدیک تماشا کنید این یه جورایی ما چند تا فروخ ماشین شهر استراجی داشت 7 فروخ 79 تا فروخ با فکرم باردارو زور بودن گرمی بود ماشین شهر 70 چند خرید 80000 فروخت است باردارو خیلی از بارداروی من ماشین شهر ارزنده است یا نه فکرتون نرسید لایک فراموش نکنید با تمامی دوستان حتما روان کنید نمرش هم از روی ما پدر کنید بای است باردارو
муомила дорад бардарҷонои ман, хавотир нашавед, аз наздик биёед тамошо кунед. Бо канали Автодубай таҷриба кунед. Обуна шавед, то аз видеои навбатии мон бехабар намонед. ҷонои ман, ана бай. Шабатон хуш бошад. Бозиятаи дигар дар канали Автодубай таҷ Lexus RX 350 соли 2015 14 охира 7 моҳ буд ё 8 моҳ 14 ресталин 190,000 сомон нарх гуфта истодан. Срочни бардаро боз ягон майда албатта ки муомила дорад. Хайрдоро бошед, марҳамат кунед. Срочни пешош эспорти карда гирдиан сети сипсиё танировка ҳуҷҷатош то охири сола танировка ҳуҷҷатош даст бардарои ман. Дидед? На. Машин хатон накунед, чорвоида бошад, дувели оз мебинед, на диска балонош ҳам дар ҳолати хуб. Кузовсош нигоҳ кунед, бескичо доступ ҳам дорад. Стопоша бинед бардаро чӣ хел мешавад. Инаи машинша рестайлинг аст. Хайрдоро бошед, марҳамат, срочни RX 350 салон мебинед. Марҳамат, ҳолати салон, кожни салон, светли салон бардаро, металли салон. Дидед бардаро чӣ хушбак аст. Исключивой доступ, дарош хазина кишунка дошта бошад. Сидени лифт, панел сидени ана ба кабинкачои ҷамъ мешавад. 2014 моҳи 07 гуфтем бардараш. Кожни салон, кожошо бинед бардаро. Сидени лифт, ана кожош ва инани кусокаш кам трешин дорад, неки заводской аз худаш аз пробегаш родной 108,000 мил бардаро. Дидедме? Обогрев сидений, вентиляция сидений, чорведе бардаро, монитор, старсов, двухзонный климат контроль, салонаш. Бай, час бардаро ина. Чӣ хел аст бардаро? Фикратона ҳатман нависед, лайка фаромӯш накунед, бо канали Автодубай таҷ бошед. Аз канали мо мошинои арзон дастрас, мошинои беҳтарин метавонед пайдо кунед бардаро. 190,000 сомон срочни муомила дорад. Бай.